Nah, oke guys. Kita akan tangkap babi. Oh. Nah, kita akan menangkap babi untuk dipotong hari ini. Ya, selamat pagi keluarga dimanapun berada. Kita kembali bersama keluarga Sarina. Patang ikan dia sini om na. Oke Om Yunus. Om Yunus ini. Ya, stel makanannya. Oh, ada yang kumis juga yang ngikat. Wih, kalian Ya, Om Yunus. Jadi Sentani lagi hujan-hujan. Kamu kan di dalam murid pemain itu. Enak kami. Halo Kimir gua. Baik. Ya, Woi. aku betul. Oh yo. Oh. Woi. Kapundok anak tadi anak kecil. Endar kami mabalik tungo. Yo. Dan sudah tulang dulu. Yo, yang itu. Yo. Oke. Naurambangnya guys, hujan terus. Ya, jadi hari ini kita akan potong babi 30 ekor. Semuanya akan dipotong. Wih. Oke, ada yang kumis yang setel ini. Ada yang kumis yang akan setel. Ya. Mangka. Bisa mari ke ada yang kumis ya.
Angkat ke pedang. Pedang. Oi. Nanti. Oke, montok bebongnya ompit. Ya, montok sekali weh. Sekali nih babi, gemuk sekali. Ini karena jagung. Tidak jagung yang bikin berisi. Pwede katebak. Katebak ba, katebak. Katebak ba, katebak. Salupulo baila din ante Allah. Lagi bagi-bagian keluarga siya patundokan. Lagi pengangkaran. Ini semua dari keluarga datang bawa. Ore ko si pira wali na kinilo teme te kapunuan hindi. 15. Ah 15 mas ay 15 itu. Yate Mbana. ay. Natawa mo to 100 to. Te, ate. Oh, 12. Pakukuha din mo lagi paral. Wami alimaro mo dala. Sa ako may 10 pitu te may. Ay bisa sampai 17 le. Pwede te pa mangura pa te paling mo man 1 taon te may. Tay pa kamangin kan asan ton. Oh. Iya. Apa na napotumbangin ako ni si Bain na la. Wah, ito-ito-itongan. Tari relasi pa ko taro. Nabang mi pukara kaya no. Hindi ka mo medyo voting ngayon ah. Biso. Malelako. Para dito so. Hindi ba mo nito din di kumiso. Para dito so. O kaya sampai Dah sumber kaya. Ah, mau timpan dulu kayak itu yang dari nala itu. Namaliom na masuso na lang. Ko pinindi mangina. Ya. Na cocok siyam to ta ni yan pakanain ang Iya. Si Arkat tahu dan tiri di kampung. Ya. Ya to ano, Kapolda. Ya to bitin aja tore jemio. Kapoldo. Nay pasibala. Atangnya Kapolda dari bala. Komando joto ko dai payo tu kumasena mo kubam komando lah ba Kapolda. Beye pepayo na to. Ya pendiring eh. Namila mo dulu kirindi ko te na lada dia. Ganiro pa ko pitu na to kasatto marap kete para ko kumisi. Pagtan dia na rin jumia. Tama do Kapolda. Nala, pokoknya itu bela matenas yang ditia tu lalu leto ko lato di piri la mila di diting. 30 lah mas ini. Male. Woi. Male kayak ya. Oh. Tore lo topa. Pemandakin itu. Aja mau kominti ah. Nih. Oke, Wak. Bagaimana ini, Wak? Aman. Ini tuh tangan ini tuh laki dulu tuh. Kalau ini macam itu. Male. Otam. Manda mo dong depo latikan na ko na yung tayo na kan na taw makarapain. Sabi ko Pati bagian itu atap sana itu deh. Aray hindi pa. Manipati. Masunya na rito. Tare yung dolo. Oh. Ayari tipiti na dolo na. Korre mi. Hindi na ma'am sila kasi tingmati tayo. Oke, ben di Bang. Oke. Buonasera.
L'Italia, fratello. Oh. Buongiorno. Buongiorno, fratello. Posisi. Siamo Jayapura. Siamo in Jayapura. Hindi ko minta. Uranallo pito di pasok ulit iya, Uranallo. Mayale. 30 mayali. Porto Oji. Magasa. Nada dua orang kan tarik na naman ora. Oh. Sei andato lontano, fratello. Oh yeah. Sì, lontano. Del villaggio. Iya, fratello, fuori da Toraggio, iya. Sì, fratello. Ma è troppo grande, fratello, troppo grande. Maiale. Troppo grande. 30 maiale oggi. Mainkan. Mbak kata tikore. Anak aku, siapa dia letak karena dulu mana nak ini tujuh kau dah lagi. Ya mesti yang tujuh. Ya Taliban nak ke Kapol dulu. Itu kata. Dia disuruh mandikan jalan apa? Yo. Lepas itu. Bos. Ya bos. La bos la mio. Ya. Oke, good morning dari Papua New Guinea, Pin. Para Uranallo yang kedua, ya, Obir, nakilang, Pak Obir. Come here. Kita potong babi di sini, Obir. Kapan kah dari Membramo? Oh, perché tanto maiale, grande fratello, tanto. Obir, mulai pacarannya hari Jumat ya? Iya betul ya. Hari Jumat tidak ada halangan. Oke, mari orang Jayapura lagi kita Jayapura lagi. Bukan sekali babi kita. Oke, pesta pita. Kawin, Come si chiama pernikahan? Come si chiama? Mio hija mia bos. Ya matrimonio ya. Sono ricordi matrimonio la hija o mio bos. 27 marzo.
festa. Oggi è una festa grande famiglia. 4 di 6 tarde. Moglie, famiglia, Sallino fratello. Sì, Sallino. Masih ada lagi ditangkap di sana. Banyak babi ini mau ditangkap 30 ekor. Besar. Oh, bene fratello. È molto bene. Oh, vale. Anche me Cristian Sallino, no, non lo so, no, fratello me Cristian pregnancy. Come si chiama pregnant? Parla italiano molto maiale, Ibrahim Omarno, con Marno. Maiale incinta. Okay, may incinta. Yeah. The grande incinta. Ini keluarga Sarira ini kerukunan Sarira dan sekitarnya, apalagi naik kumis, dari Rembon. Oh bene, ok, capito fratello, me incinta molto bene, Giuri. Oh, May Christine. Bagaimana kami? Mau kedatang ini kami atau bagaimana ini? Kita masih tanda tanya karena kami lagi agak berat. Bakar. Ambil data apa ini? Ya. Om, mesti dia jom bantuan di Tuan Negara nanti, salah kita ini. Boleh kemana? Yo, sabar na tak periksa na sendiri tak periksa.
Va bene, fratello, una buona. Una buona. Continuazione. E anche buona giornata adesso ma dormire. Oh, ok. Prego. Che ora è in Milano? Oke, Bober Rante Toding, oke Pit. Memang oke, jauh-jauh ke Sentani ya. Terima kasih. Ya, ini ibu-ibu lagi persiapkan sarapan. Oke. Kita sarapan pagi. Oke. And mother is preparing breakfast. Oke, ibu-ibu. Masuk lagi, gas. Lagi bikin apa ini ibu-ibu? Adesso Italia, 23, 28. Ok. John per dormire, fare un bambino. Ok, vale. Ok, ti prego ya. Oke, baik. Oh ya. Apa tuh ibu-ibu? Oh, daun apa sana? Oh, sogelang. Tambelang. Nah, oke lah. Oke, bagaimana ibu-ibu sudah siap sarapan? Oke, kita sarapan dulu supaya semangat. Woi. Oke. Mr. Marcel Dua Lembang is lama tempo aku muka. Nah, lepas. Sukaruki Bais. Iya, mantap. Kembali teh bosku. Oh, ini Sentani bosku. Ya. Jadi pagi ini kita akan potong babi. Ya. Kita akan kompornya sudah siap ini, guys. Ya. Buran dia pemirsa, mau diapa ini na hujan. Jadi nomor ditangkap yo. Woi, banyak sekali babi mau tangkap ini. Oh, Nauran betul gimbal kuna macam-macam. Oh, ciao bene, Ibrahim ada. Oh, oke. Habiskan babi di kandang. Ya, habiskan babi di kandang, guys. Kosongkan bundanya. Ya, kosongkan. Ini masih mau melahirkan ini ya. Tidak lama lagi mungkin. Masih di sini. Vincent ini kan. Habis tambah dibilang kan betul. Habiskan babi di kandang. Pokoknya semuanya yang sudah bisa dipotong, dikasih keluar semua. Untuk pernikahan
anak tercinta dari Pak Seth Salino, Adi. Ya. Oh begitu ya, tiba-tiba hujan ya. Iya, dari malam tiba-tiba hujan. Oke, dan si Mas tahu ada ka sakalampa upik. Kesini kok Tair. Banyak ya salampanya di sini. Oh. Sana pong kumis lagi mainkan. Burita bombongan. Oke, Columbus kiampit. Ay dali. Anda bisa sama Columbus nito na iya masih dibayaran si mga kapalaan at timbangan na kay Columbus ya. Pero ta 1 kilo 80,000 to. Ogos pesawat niya kila wada pa Columbus ta ay. Labiran dealer no di Maros. Oke baik, Romang dari ilakon na mangka. Yato pian opas alibar katabu bay wati. Umur depi darami nonton may pasang na ibar. Se kumu ko di so depi na senala tabu bay la. Budain deh. Ya, siapa tahu ada keluarga mau datang ambil perut babi ya banyak di sini ya. Nah, karena ada 30 ekor kita mau potong ini sekali perutnya. Oh Tairo. Kayak kau ini atas dulu ya. Lakihan kamu teh, may kulang bio minta kianak kiano. Tapi mereka anak sistem nilang pag-isa. Hindi anak. Kianak. Oh. Lakihan kamu tuh. Oi. Tas ya. Buat ni pian sendal atau buai mai. Ada yang belum Itu ya. Oke, jadi kau di pian malam nal kamu buai mai. Kila orang kamu tolong tamu buai. Ya. Tak bisa diuangkan sama no. Amor, kau ni pian na, so dia pian senal tamu ko baile. Dia pa ko sa dia. Oh. Dia mo kantuin dia mo mo. Oh, nyali kesong kamu kan dah kata. Oh, mana si 5 bulan itu ada si parang tu ni yo. Oi. Ini kena jagung. Melo di mari pakai kitin di kanale. Oi.
Kalau wangi di bar ke kampung di pekenak itu kena. Di Pondok Obay. Ya. Oke baik. Oh, biar bisa kibay misa kiban Obay lek kita obayan bye-bye nih. Di Pondok Obay bisa. Bisa. Lagi ba misa rek ya? Bisa. Nah, ke bawahnya kasih habis babi di kandang ini. Kosongkan. Iyo, laki bagi pan Obay le. Tiram makan to ambil-ambil na, we. Ambil luna sangi lah, we. Mana si 5 bulan teh na si kena sosial dia pak makan dia tambah bibit na kamang email lontet na ste. Bro, di bulan 5 yan na. Mana si 5 bulan na di bulan 5 mo. Uran na di se tos di bola kamar kaya. Enggak. Oi, lusuh baik. Saya bilang dari lantai. Saya bilang lantai, bet. Nah, ayat ya saya. Oh, ya. Berapa? Ya. Sorry, kita selama dulu. Mata ko na ako malam asoting. Oke, kuret. Itu yang bisa mau rata. Oh. Empa. Woi. Kurang mau. Lanang kado kan aku baik teh tengah aku dapat di bengkel palon aku bisa le. Kena kaki baik le di bengkel palon le atau ulundar ka. Ah, Di bengkelin tekena. len aku alih pa bagian ni Apa tengah. negara kaya? Palona. Oh, Baca perleal tu om ni. kembar nasiam ko. Ya teh dong, tak leal teh dong. Oh. Oh, ko gidung. Oi. Ano ay 52. Sang ah, 52 tinggi urok 92 aro ko gidung. cara Kaya riha. ya. Tote mo 30. Hari ini 30 nanti anu 12. Weh. Habis 50 ekor. Nah, ini nanti weh, mana 6 bulan teh ya. Ya to kurang pada di tisa tele. Dadin na musura mo dadin na. Sama lahirnya 6 bulan. Weh. Sila ay sa mitere na 6 bulan murre. Weh. Oh. Bisa ini ba kira-kira bisa teh na. Weh. Yan na pakande kita may satu pin naman sama teh. Yakin na bisa di ko pa sa susi lang mo mamena bisa. Iya deh. Bisa mi yakin na. Apa ya? Baik. Di Pondok Obay. Di Pondok. Mana yang 6 bulan? Melong. Eh. Susi na.
tidak ada yang Hmm. lain dia punya. Berkan itu, makan bukan dia. Bukan. Oh, kita lihat ini. Nih. Apakah dia nama Yunus ya? Oh. Bapak kan dia tuh apa bilang? Bapak ada. Timba. Satu timba. Yo, dua baik kapua tuh. Ada 2 pika pua. Kira-kira tuh satu. Liter lah. Bisa Bisa liter ya. Tuh. Ya, kurang 1 liter. Jadi 4 ekor 2 liter di nih. Kadang 3 liter saja. 3 liter 4 ekor le. Iya. Ini malah pois gini ya. Ini karena apa sih Adi Ben nih? Jagung? Jagung. Tidak jagung. Konsentra. Awam. Konsentran awam. Oh, 3 le. Baik. Kosong gang kandang. Tadi itu ada kemudian tuh. Oke. Yo, se me dice tu kilómetro de color lah. May putar deh. Kilómetro de color lah. May putar deh laki na may pumembaka. Ada laki na may pumembaka deh. Dia mula ni. Mapusan ko. Majantan nih. Apa kok? May apa dia may? Bung Noel, piran na dimulai itu acara bosku. Oh, dan acara keluarga dah kok, acara apa sana tuh acara keluarga lah. Nanti sore jam 4. Nanti tanggal 27 hari H pernikahan di gedung Lukas NMB Istora. Oke ibu-ibu. Mantap. Baru kau mereka kopi Indo. Mami kopi. Oke mantap ya ibu-ibu. Mana kampung tadi dulu kampung? Madandan. Madandan. Oke dari Madandan Indo. Nah, kira sudah ke kampung saya mau. Pada waktu sudah baik. Oh, keluarganya. Iya. Oke, jalan-jalan kau bikin Denintel lompit. Oke, kalau selesai acara. Oke, terima kasih. Kembali sama Denintel tuh. Ada Pak Yunus? Kembali sama ada Denintel. Apa? Denintel mana yang sangat tuh?
Oh, tayo mitandai. Wah, jangan tadi pun tadi Intel. Tadi Om Yunus. Oh, tas mampus na. Wah, indo Wah, nangalay habiskan to ang mga. Sudah bisa di konsumsi, sudah harus keluar semuanya. Wah. Nalagay man ito kurin. Nah. Iya, kasih keluar dulu repertori. Biar tak ubusan, tapi sudah. Hindi ka puwan mo Besar toh. Mama, hindi ang mama. Apa? Dona. Apun na to. Sama tayo na ulit. Kaya na ka mo to. Ah, Bude duko na tayo ito ketedong. iya budaya na tayo na ulit. Wala telo na tambo naman na ito. Kasi na tambo na lamay. Tayo ko naman na. Lebih besar tuh Bapak Ardi punya dulu Tuh anong nipisan tuh yung ano? Waena upit. Oh, di Waena. Oh, iya, oke, di Waena ulit. Oke, Senrianti di Waena. Oke, ya, nanti lah. Kita jalan-jalan di situ. Wih, yang putih. Tarik. Babi lagi datang. Ya, nah intinya nih babi datang. Oke, Pohon Noel bisa apa merapat? Oke, silakan merapat ke sini, Pohon Noel. Nah, kita mengarahkan ke sini.
Bayong mana itu? Bayong mana? Dulu Ariau. Apa sana? Hah? Apa sana? Dunlop. Yo Ariau, Ariau. Ariau. Iya. Oke, ya. Dunlop mantap. Ariau. Dari Dunlop Ariau. Ya. Ya. Jadi ini sama seperti di kampung ini kalau ada yang nikahan begini semua keluarga dekat dan kerabat datang bawa babinya, datang membantu. Halo. Mantap. Ya. Halo, bagaimana ibu-ibu? Yang di dapur. Mantap. Oke, ibu-ibu lagi bikin apa ini? Oh, bakso. Bikin bakso. Bakso apa itu? Ayam kah? Oh, sapi. Oh, ada Mbak Jawa kan di situ? Ada pekarnya. Oke. Ya, oke. Nah. Urat taruh ya, guys. Hujan sama seperti di Makassar, hujan terus. Mana padahal om? Mana padahal? Hindi ka pa ng kopi to juga. Kopi tayo le, iyo. Tapos siya naran di gamit siya. Jadi nanti lagi selesai lagi dikerja sana baru ambil lagi. Nah. Ya oke lah guys, kita istirahat dulu, kita sarapan dulu. Kita sarapan dulu guys. Karena kalau tidak sarapan di sini bahaya malaria. Oke, ya terima kasih guys. Nanti lagi kita lanjut. Nah, katanya kita harus sarapan dulu biar tidak kena malaria. Oke, baik, terima kasih keluarga.